Salibonani Mahlabezulu, ngiyalamukela kolunye uhlelo lweZimbabwe Secrets and Confessions lapho esiliphakulela khona imfihlo ezihlanganwa lazo ngabantu abatshiyeneyo eZimbabwe. Indaba yethu yanamhla imi kanje. Mahlabezulu, mina ngingumfazi oleminyaka engu-35 years yokuzalwa. Mina ngendela eTsholotsho lapho esengileminyaka elitshumi ngendile. Ngithe ngisenda mina bengisebenza ngingumuntu obezisebenzela, ngisebenza edolobheni laseLupane. Umkami lo engahlangana laye eLupane wangithatha wangisa kibo eTsholotsho esiyangibika ukuba sengingumfazi wakhe. Ngathi ngifika lapha ekhaya ngamukelwa kahle nje, abantu bangithabela bangitshengisa uthando okokuthi lami ngazitshela ukuthi lapha ekhaya sengifike lapho engizahlala khona. Kuthe sokuntambama ngetshengiswa indlu yokulala lapho ebengizalala khona. Kodwa umamazala wami wangitshela wathi yena umuntu wokuqala ozangena ekamelweni lelo nguye umuntu engizalala laye. Ngithe sengihambe ukuyalala, kangilalanga nje imizuzwana eminengi, kwaqoqodwa emnyango. Ngithe ngisiyavula umnyango ngithi mehlo suka ngahlangana lobabazala wami. Ngathi ngimbuza ukuba ubelandeni, ubabazala wami wangitshela ukuba yena nguye umuntu wokuqala obezalala lami njengalokhu ebengikutshelwe ngumamazala wami. Wahle wangena yena endlini wavala umnyango, wabengitshela ukuthi kangikhumule impahla zami ngoba yena nguye umuntu oqala ungena emacansini lami. Kuthe sokunjalo mina ngaphelelwa ukuthi ngenzeni, ngaphonga uvuma ngalala laye lolu suku ngoba umkami yena ubesezitolo yenatha utshwala. Uthe ephenduka umkami nje wafika wangena ekamelweni walala, kazange ambuze lutho, wazilalela. Ngithe ngivuka kusasa ngatshengisa ukuba ngiphelelwe lokuhlukunyezwa kakhulu. Ngathi ngixoxa labanye omalukazana bona abangibuza ukuthi kwenzakeleni izolo, ngabe ngibatshela isiga leso esibesenzakele. Ngithe ngibatshela batshengisa ukungamangazeki ngakho lokho, bathi bona yinto eyenzakala lakibo befika njalo siyinto esijwayelekile esingasamangalisiyo. Ngithe ngisabuza njalo ukuba kanti lina ubabazala lo ulalelani lathi. Wabefika umamazala wasithi kimi ezinye izinto kasizo zinto zokubuza, izinto zokuthula utshiyane lazo ngoba akawungeke utshintshe umthetho owuthole ukhona ekhaya. Kuthe sokunjalo ngabe ngiqhubeka mina ngemisebenzi yami, ngahamba ngayalala lelo langa. Ngithe ngisalele ngazwa kuqoqodwa nje futhi ngahle ngabakwazi ukuthi lo ngubabazala wami obesephendukile. Ngavula umnyango sangena emacansini lobabazala, lokho okwenzakala okwamaviki amabili. Kuthe sokunjalo ngabe ngitshela umkami ukuba mina sengifuna ukuthi ngibuyele emsebenzini. Ngithe sengitshele umkami, yena wabesiyatshela umamazala lobabazala, bangihlalisa idale phansi bathi mina njengoba sengingumfazi wakhe sokuyamele ngiphathise emsebenzini yalapha ekhaya, ngincedise labo malukazana abakhona, kungoba bona umthetho wabo uthi omalukazana kabasebenzi. Ngavuma njengoba ngingumuntu ongafuni ukuphikisana labantu, ngabe ngivuma lumthetho wabo, ngathi ngizasala ngihlale. Umkami uthe sebuyele edolobheni emsebenzini, ngabe ngisala mina ubabazala yena obesenguye osengena ekamelweni lami lokulala mihla lamihla elala lami. Lokhu kwakungihlukumeza kakhulu ngoba mina ngangingakwazi ukuba kwenzelwani, njalo ekukhuleni kwami ngangakaze ngizwe kuthiwa ubabazala ulala lomalukazana. Kuthe kusenjalo ngabe ngizithwala isisu sami sokuqala,
Ngabe ngitshela umamazala wami ukuba mina bese ngilesisu, owathaba kakhulu ezitshela ukuthi selomzukulu, kukanti engakwazi ukuba isisu kasiso somntanakhe kodwa isisu ngesomkakhe. Kuthe sokunjalo nje babetshela umkami ukuba sengizithwele. Umkami wathaba kakhulu, wathenga impahla wabuya ekhaya lapho kwahlatshwa imbuzi, kwathathwa, kwadliwa, kwakholiswa. Umkami uthe sebuyele edolobheni isisu sami sesilenyanga ezinhlanu sabe siphuma. Lokho kwangihlukuluza, kwangihlukumeza kakhulu, kodwa ngithe sengicabangisisa kahle ngathi lumntwana bengizamtshela ukuthi ubabakhe ngubani nxa esekhulile ngoba bekuzangihlupha nje futhi. Ngathi sengihlale okwesikhatshana esincane, umkami wabesephenduka futhi ekhaya lapho engahlangana laye emacansini ngahle ngabamba esinye isisu. Ngithe sengibambe esinye isisu ngabe ngizithulela, kangizange ngitshele muntu ukuba ngilesisu. Isisu sami saze sakwanisa inyanga ezingu7 lapho abananzelela khona ukuba ngilesisu. Bathe sebenanzelele ukuba ngilesisu bangibuza ukuthi silenyanga ezingaki, batshela ukuthi silenyanga ezingaki. Ngithe sengisiyabeletha-ke mina ngahlukumezeka kakhulu ngoba umntanami bengingakwanisi ukuthi ngimbelethe ngoba ubemkhulu kakhulu. Ngabeletha nje ngemthandazo yabantu bangikhaya ababengibatshele ukuba bengibambele imithandazo, bengithandazele ukuba ngikwanise ukubeletha kahle. Neshi ngiyawutshela lumntwana owaphumayo lapho kabazange bamthabele, ngitsho umamazala wami wayengambambi, ubesithi engakhala ukhalela mina. Ngazibuza ukuba lento bayenzelani kumbe bamzondelani lumntwana, ngaswela ukuthi kwenzakalani. Kuthe sokunjalo umntanami sengimkhiphe ebeleni, yena obeseleminyaka 2, ubabazala wabeqala futhi ukuba eqala ukulala lami. Lokho kwangenza ngacina sengikhuluma ekhaya ukuba mina kangikufuni lokho ukuthi ngibe ngilokhe ngilala lobabazala. Bangihlalisa elinye idale nje futhi bengitshela ukuba nje nxa ngingumalukazana kangilandele imithetho yalapha ekhaya ngoba kulisiko lalapha ekhaya ukuba ubabazala alale lomalukazana wasekhaya esenzela ukuthi avuselele indlu yomntanakhe. Ngaphelelwa ngamangala ngaswela ukuthi ngingayenzani neshi. Lento yangihlukumeza kakhulu, yangikhathaza kakhulu ngoba mina ngangisengiswela nje ukuthi khona ngingenzani lokuthi ngingasuka njani lapha ekhaya, kodwa ngiswela ukuthi ngingaya ngaphi. Neshi kwathi ngelinye ilanga ngacabanga ukuthi kangiphume ngike ngihambe ebaprofithini ngike ngidinge uxwayiswa lokuzwisisa ukuba lezi zinto ezenzakalayo zenzakala kumi kanjani. Kulomnye umfazi ebengijwayelane laye lapho esigabeni owangitshela wathi kulomprofiti oncedisayo kakhulu obesekwenye indawo ngemva kwezintaba. Ngasuka ngamtshela ukuthi mina ukuba ngiphume ngekhaya ngisithi ngiyancediswa kakungeke kuvume, kodwa yena engabuya ngekhaya athi yena ucela ngimphelekezele kwenye indawo ingxenye umamazala wami engavuma. Wabuya lumfazi wacela ukuba kangimphelekezele esiyathengisa into zakhe, ekwazi ukuba yena wenzela ukuthi ngihambe emprofithini lo. Ngithe sengihambile kulowo mprofiti wafika wangitshela ukuba lelo siko lokuba balala lathi, ubabazala ebelala lathi abamalukazana, lenzelwa ukuba ngoba ubabazala yena uthwele izinto zakhe alazo ezilomthetho wokuthi kumele alale labomalukazana ukuze aphumelele njalo abe lemali enengi, lalapho alima khona avune into ezinengi. Lokhu kwangimangalisa ngoba labo ndofa ababetshiwo ukuba kayisiyo umabazala wethu olala lathi, kodwa kuyibuso bukababazala obubuyayo, kungondofa nje ababebuye ukuzolala lathi. Ngaphelelwa ngamangala kakhulu ngaleso siga ukuba kanti mina sengisetshenziswa ngabondofa ke mihla lamihla ukuba ngilale labo.
Wangitshela ukuba umntwana lo wakuqala engaba laye yena bambulala besenzela ukuthi igazi lakhe livuselelise inkomo lezo ezilitshumi ezathengwayo ngemva kokubuya kwami. Ngathi sengihlala phansi sengikucabanga kahle ngithe ngisanda kubulalelwa lowo mntwana kwabe kuthengwa inkomo ezilitshumi ngaphiwa eyodwa kwathiwa ngeyami. Kuthe sokunjalo wabengitshela nje futhi ukuthi umntwana lo omphetheyo ezandleni kabamfuni ngoba yena lowo mntwana babefuna ukumbulala kodwa bemehluleka ngenxa yemithandazo alayo. Umphrofethi lo wangitshela ukuthi ngekhaya kuleluba elinje elithelelwa mihla lamihla. Lelo luba lithelelwa ngochago kodwa wena kawukazi ukunanzelela ukuthi lithelwa ngochago. Wanginika umthandazo ukuthi ngiyelidinga lelo luba ngilibone ngoba kalibonwa nje nguwonke umuntu. Ngafika ngekhaya ngageza lumthandazo ngalidinga iluba lelo ngalibona, ngithe sengilibonile ngabilisa amanzi ngalithela ngamanzi atshisayo. Latsha lelo luba laqala ukutsha amahlamvu. Lithe selitshe amahlamvu seliphelile iluba leli, ngazwa ubabazala wami ephuma endlini esithi yena ngubani lo osethele iluba lakhe amanzi atshisayo. Kangizange ngiphendule ngazithulela ngabona ukuthi akulanto engingayenza. Ngathi sengitshele umkami ukuba yinto le ebisenzakala ngekhaya wabengitshela esithi yena mina yikuba kangithandi abazali bakhe njalo mina inhloso yami yikuba ngisuke ngekhaya lapha ekhaya lakhe ngibuye edolobheni. Kunjalo ngabe ngimtshela ukuthi mina kungangcono ngibuye ngizohlala khonale edolobheni ngoba kangikwanisi ukuthi ngihlale lapha ekhaya. Neshi kade ngase ngizokhele umlilo, khathesi nje yikuhlala lomkami okokuthi ngihlezi laye kuphela. Kodwa umkami ngohlala ekhuluma ngabazali bakhe ethi mina ngizonda abazali bakhe njalo mina yimi engaletha udubo emzini wabo. Neshi ngikhuluma kanje ngekhaya lapho engilotsholwe khona kabasela yona inkomo, laloba bengaze belime kabavuni okuya ngaphi. Umkami uhlala esithi yena ngendaba zokuba ngithanda ukungenela indaba zabantu ngacina sengiletha udubo ngekhaya lakibo. Mina sengiphelelwe sengihlezi lomkami nje ukuhlalela umntanethu lo esilaye, kodwa kakusela thando lapha ekhaya ngoba yena ungithi mina yimi umthakathi owabulala izinto zakibo. Ngicela lingisize mahlabezulu ukuba ngiswela ukuthi ngenzeni ngalindoda lalabazali bakhe abangazwisisiyo.